Ini teman. Aduh. Ini spot hampalan nih teman-teman. Ini pawangnya teman-teman. Hari ini kita berburu hampalan teman-teman. Luar biasa, tempatnya luar biasa teman-teman. Hidden spot tempatnya. Tapi sayang teman-teman nggak ada ikannya. Ini teman-teman, luar biasa tempatnya bagus. Hidden spot. Spot hampalan. Ini pawangnya nih teman-teman. Luar biasa teman-teman, ini spot hampalan. Strike. Capek teman-teman. Hampalan teman-teman. Capek. Ya. Abangnya em kok nah. Kecil. Kecil ya. Tak rilis aja nih ya. Rilis ya. Terlalu kecil. Nampak jitu. Rilis. Patna je lah dek. Awak egop lo dek. Tehan lah. Mau tahu apa pada mungkin tahu ya. Buat member ah. Hidden spot udah duluan orang. Kalau ada awal nak mungkin ada tajak kau yang dah. Kalau hujan kau kayak ya, taton juga pak. Kakak lah. Cok deh. Strike deh. Strike sembaru. Allah, MN itu ya. Pegang. Itu meng lekang. Nagi po.
Đi chợ. Chợ đấy. Krek. Sampah ah. Đây đi nào. Mày hiếu tí chỗ này nè. Ya, bé cô đi. Mà còn đen chứ. Ini chỗ này mất trời được nhiều. Hả nè? Strike Hampala. Pakai telur nacha. Oke. Strike lagi. Sedap. Ah, lalaka. Chợ mình. Như là ngồi cái đi mà là cái nào? Đấy. Đúng rồi. Ngó. À. Đã có còn những gì rồi. Nyangkut pancing. Hah? Nyangkut. Abu hu kayak đó. Kau lah deh. Kau anak kayak makanya kayak. Chỗ cái này kayak yang betul. Yang kayak. Pak kau lah nampak kau nak kayak. Pak. Có một cái mừng bà thằng tính đi. Mana rồi? Biết tay tôi mới chịu. Thôi đừng mà. Biết tay tôi mới chịu nó nhá, nay tôi mới chịu. Mình lên đủ này. Đúng rồi. Mình lên á. Good. Nyangkut. Bán được cái wong ra. Ăn tổ đòn á. Ini naik cok ada ni kena. Buat tempat kah. Yang pau ini hot lah.
Nyangkut bro, pancingan nyangkut. Banyak bak semuling bro. Tiu lepas no. Tiu. Ah. Apa kah? Ha? Yang pernah bina adik gini. Tergidung bak semuling ya. Tak je. Ini bro. Kau belah no yo, ya. 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 Mekah sana memang baik tak sedih. Bet tak deh ya. Strike bro, strike bro. Apa kah? Lagi orang langgop boleh. Kau teh dah. Hmm. Ha? Naik lagi. Naik lagi boleh. Ayo, nah. Saya nak cuap tiga orang. Angka naik cek apa nak tenang buat tempat kah melengkung. Lagi banyak cek lah dia anak ham dah mah. Kau kata